ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kat baka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles kadang khot penlong ya kajing sange kamai kali habaro kawai kerilom khasi bat jentia ban persha ya kajing penkiodor jong ke sarkar jilla ya kajing shem khajna na ka petrol bat diesel ha ka jilla Meghalaya baro kawai henry kendit kensan menta ka lasmi ublai ka khatsan terik urampang arajar arpuwai lami penban uwai unong nya kali kamai local taxi ha Kendailat ubadang perta yikipaj ba nonglet jinglet ban keu hapo kakali. Yakani kakali kamay local taxi lalap da unang lum kubor jong ka Batisi TV kat ba udang yait swat hakeleng ka sor shalong ban ringdur yaka jingyat kikali hasurong hadin ka jingkhot yaki bala penlong da ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles menta kasngi.